शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनसंपदः शत्रु बुद्धि विनाशया दीपो ज्योति नमस्तुते। फार्मागुडी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेन कुशळताय विकासाचेर कार्यशाळा घडोवन हाडली। कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हस्तुकी अनुसूचित जनजाती लाभार्थ्यां खातीर कुशळताय उदरगतीचेर जागृताय करपी कार्यशाळेचे उक्तावण जाले। आयकात मंत्री गोविंद गावडेन उक्तायल्ले विचार। ओव्हरफ्लो टँक जाता आणि पेट्रोल भायर पडटा त्या ऑफिसान बशिल्लो तो मालक येता तेजेर कान पडाचेर एक टावर मारता आणि त्या पंपावयल्यान तेका हद्द मार करता। पूण त्याच दिसा तो शपथ घेता आपूण ह्या पंपाचेर सेवा गाडी ठेवून येतो म्हणल्यार घेतलो आणि फक्त 30 वर्षानंतर 30 वर्षांची गाडी घेऊन त्याच पंपाचेर गेलो आणि त्याने दाखवून दिले की स्वप्न ही अशी असतात की हम भी किसी से कम नहीं है। माझ्या खंच्या मनुष्यात तुम्ही कमी लेखपाक जायना। जर तुम्ही मनान हाडले तर ती करून दाखोवपाची कापसतात आणि जिद्द जो मनुष्य बाळगतलो तो ते यशाचे शिखर गाठपाक शकता आणि हीच यशाची खरी व्याख्या जावन आसा। गव्हर्नमेंटाच्यो कितल्योश्यो स्किमी आहाय जे पयलीं आमी तेज्या खातीर प्रोग्राम केला। आमचे कडेन एंटरप्रिनर आसाय बी। वी हॅव लेडीज एंटरप्रिनर लास्ट टाइम वी हॅड अ 1 year एंटरप्रिनरशिप प्रोग्राम। आमी तेंचो सत्कार केल्लो आसा। उदाहरण ना अशें ना, उदाहरण खूब आसा, पूण एक मोजकीच उदाहरणापेक्षा आमी चड उदाहरणां कित्याक घालता। आज आमकां गोंयांत हॉस्पिटॅलिटी म्हणजे हॉटेल मॅनेजमेंट टुरिझम सेक्टरान हॉटेल्स हॉस्पिटैलिटी सेक्टरान कितलोसो डिमांड है कि अभी हमारा जो पूरा का पूरा गोवा है एक थ्राइव्स ऑन हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटैलिटी के बहुत वेरियस सेक्टर हैं। बड़े होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, हर तरह का है। तो हमें इस सेक्टर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। सो एंड दिस ऑल्सो इज पार्ट ऑफ दैट सेक्टर because whenever you have hospitality and related field, तो मेरा तो आप लोगों से यही है कि इस hospitality sector पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। आने वाले समय में April onwards we plan to have some program so that we can enhance the skills of the younger generation in this sector. Skill-based training to the underprivileged to help them secure employment or pursue entrepreneurship, offering a variety of courses. The scheme aims to benefit the youth in disadvantaged areas to become job creators instead of job seekers. To qualify for the scheme, the candidate must be 18 to 35 years of age, have completed the 10th or 12th standard, belong to disadvantaged background such as those from the rural and tribal areas, migrants, etc. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।